ده نهمین ویدیو خدا سادات پکر اشکنجین زندان آمده به احمقی بناف کرن و گوت وان جور اشکنجیان هرس و عاجزی یک دناف جوان کرده چی کرو کرکو او بر خواه بدن چیا سروک توان رخصتی و سروک مافیای ترکیه سادات پکر کو شش حزیران نهمین ویدیو خواه ده درباره اشکره کرنا نهینین دناف دولت ترکیه ده بلاف کرن بکر دوی ویدیو داوید قال چند مجارن کرکو یک جه ادعای سلیمان سویلونه ده درباره مجارن دا فکر قال رفتار خراب دولت ده زندان آمده دا کر لدجی کردان و دیار کرکو و یکی هر سا زاروکن کردان زیده کرو او نچار کرن بره خو بدن چیا لگوری پکر ده بیجا گرف جور نشکنجیان نبونا پککه جیهف قاس بهست ندبو Biz Ergenekon'dan cezaevinden çıktık daha ikinci gün. Em ji dosyaya Ergenekûnê hatibûn girtin. Piştî hingê em derketin. Du roj şonde em li cihekê li Tarabyayê rûniştibûn. Ez son dixwim ku konvoyek erebeyan di ber me re derbas bû ku li ser yek ji wan erebeyan alaya PKK hebû. Ne yek tenê bû. Çend heb bûn. Ev yek li nava Stenbolê dema ez derketim Tirkiye bi vî awayî bû. Zarokên ku malbatên wan nêzî PKK eger tenê şevek neçûbûna kafeyê xelkê asayî li ser wê mêzeya ku ew rûniştibûn nedikarî rûnin. Dema bazirganên nêzî PKK diketin îhaleyê, bazirganên me nedikarîn beşdar bibin. Ma xirab bû ku me behsa îşkenceyên girtîgeha Diyarbekirê kir. Ev yek nebûya PKK wiha bihêz nedibû. Zarokên biçûkên binamûs dijminin, lê dijminên binamûsin. Ew zarok difikire û dibêje paşmayên mirovan bi bavê min dan xwarin. Hêrs dibe û diçe çiyê. Ev yek ehmeqî ye. Eğer de bivê dijminê xwe bihêz bikî, vê yekê bike. Bu aptallıktır. Düşmanını daha güçlendirmek istiyorsan bunu yaparsın.